Are you not going live? Okay. Muya ka tehang wa social and programs ga wa mela hang hape ka jeno ge hlaela tjena e le la di 12 tsa go di a tlhakubele selemo ke sona sana ke sa 2022 mme muya ka tehang he ge le wa holo ha ile ba la gona go tswa mane ha ne re thagola tshebetso ka jeno mme mo Ntate a ile a go tshwara ka mmino mme a tswela pele hape a fana ka thuto yeo e ne re tsitswa straight ke ausipulane sekopa mme ge le bile holo he ke gona mme gona jana mo ya gatanye ge kena nako nyeo e le nako ya thego nako yeo ge kopanye he mema metswalle ya hao hohle mo ba teng ba jwetse hore nako yane ya social programs e kgolo yeo mora modimo a bua le gona e se le ha e fihlile hana jwale mme mo ya gatanye he wa tseba ge ya o rata ge ya o tsotella mme ka o shwele ha re kopa hle haeba ona le dipotso ka podi dikopo tsa thapelo e tsa go kopa ya thapelo o e be kaane nya gona mona Facebook kapa ya YouTube le ha mohlomong ona le dipotso mabapi le theko ya kajeno he o mema he ngola mono ge tla batla wa tsa hao ha mogala modimo ka go thusa go di bone le nako ya go dumella mme ge rapella ge rapela holo ge hotle mo teng le wena o rapelle hore kgaso ya kajeno e tle e tsitse mo ya gatehang mme e ska ya mea ke marangrang ana a re sotlang ka nako tse itseng mme ka o shole he ke kopa hore ke meme moreri wa kajeno Ntate Thapelo Letete mokwena ka sebele a o dumedise mo ya gatehang. Mohi ye motle wa Sesotho Sermons and Programs ke a o dumedisa hoseng hona hwa letsatsi le letle la Sabata mme ke re tle re tsamaye mmoho le wena re tsamaisane mmoho le wena re ithuta hoseng hona o sebakeng se nepaetseng mme mo ya gatanya a shura go fela he o sa re itlhophe ge gapela ngwana mogala modimo a bule kelo tsa gona pelo tsa gona di be bonolo go amelantswe wa mogala modimo e tle gape o iphile gotha e fihle mobung o nonne mo ya gatehang mme he ka o shora moi nna lebitso la ka ke Seiso wa mokwiditi wa mpholle ke motobi wa seboko ke moshana wa mane mo thwe matlameng le ribe mme ke hasa go tlwana jwale ke le motsemoholo kwana Masego Lesotho mme mo ya gatanya ke tla thapelo hana jwale yeo ka mo thapelo jwalo ke tla nela ka agapana na Ntate Letete a tswele pele ka morego ka molaetsa o a o fueng ka jeno mme he nna ke tla kopa le lona hang ha thego ya kajeno ya mo e fellang mme ka o shwale ha ke kopa ge kola mahlo gona thapelong ke le thapelo e budang ka go lena ya tshebeletso ke a leboa Jehova moluki ya gona ya matla ohle Ntate ga bo sa feleng modimo wa khotso Ntate ga o mema hang hape kajeno Ntate ke tsa tsiele tle go fiona ta gona mme ge leboha ka lona hore Ntate go file o tla kwa ntsola Ntate kajeno ge se kopa re kilo be mohlanka ka jeno o na re kilo hlophise molatsa ka yena mme Ntate re thusa hore bohle re tla kwa ntsola hata gona ge le utlwe Ntate mme re tlhegetse ka gona Ntate modimo re ragatsa go be ba buhi bohle ba ka jeno ba social programs Ntate hle ba teng ba kudang hana jwale re kopa re ba thusa ba fola Ntate modimo ba teng Ntate gona ba tlhageletse ya lefu Ntate gona ge gape Ntate gona hore hle Ntate thoa pelo tsa Ntate modimo mme Ntate gona mafetshepo Ntate hore o le mogala modimo tso taolong mme Ntate ga rapela bohle ka tlhoko ka go fapana Ntate gona hore a go be ka ga bona re ke maphelo a bona ka jeno Ntate modimo mme ba tla lebohe ba go re itse ditso Ntate gona ka se wa Jesu ka se Ntate gona o tla go sentse maphelong a bona Ntate modimo Ntate gona ge Ntate gona tsala pele Ntate bona ka jeno Ntate la ola kgaso ka jeno Ntate tisa hore Ntate thusa hore Ntate marangang ana Ntate gona ka jeno a tatsitse mme ga tlhoete fihle gona bohle Ntate ka go o hluya Ntate gona o hlakile Ntate modimo tsela ga di kopa ka kresa tanga o funya ga leboa amen 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 Ntate ka o shora hle ke kopa o tswele pele Ntate re tla kopana hang ha e ka thego ngwana mme ya mana mo e tla fela Ntate ke a leboa ke a leboha Ntate Seiso ke o lebohe le wena mohi ye motle wa Sesotho Sermons and Programs mo o leng hona teng ke leboha ha o iphile nako ena hore o go tlo ba mmoho le rona ha re nka leeto lena le lekgutshwanyana hoseng hona re ithuta ka dintho tse pedi tse tharo
thero ya rona ya hoseng hona sehloho sa teng se re fela nnete e mapona-pona kapa leshano le iterekileng. Nnete ya mapona-pona kapa thero e iterekileng. Mohi haeba ha o nkutlwe hantle, ha ke utlwahale, o tlo o tjho ntate Seiso o ntsa o shebile ka monono, o tla nqhwaya a mpolelle hore ha ke utlwahale. Ka nako ena mohi e motle, ke kopa hore nna le wena re etse ntho e tshwanang, re etse ntho ho thweng ke share ditaba tsena on our Facebook page, hore ba bang ba e leng hore mohlomong ba lebetse kapa ko hona ba ntseng batla ba tle ba tsebe ho kena. Ke batla ho etsa jwalo, ke etse share on my Facebook page hona jwale tjena. Ke a le bona le ntse le phuthiya mono, butle ke theole volume e tle se ka etsa lerata mona, jwale ke tsebe hore ke etse share mona. Mohi e motle, o tlo ntumelle ka motsotso fela re tla be re qala thuto ya rona ya letsatsi lena e re nnete ye mapona-pona kapa leshano le iterekileng na. Ke a bona ke ena ya dumela ha ke etsa share, e re ke tle ke etse share mona. Share via what? E hana ho etsa share, e re share via WhatsApp, o etsa ntho tse ngata tse fapaneng, e hlile e yang class ha e etsa tjena e bapala kana. Share to a page, share to a group, ya hana. Ke tshepa hore e tla hlaka at a later stage. Fela mohi e motle, ntho e re ithutang yona hoseng hona e re botsang potso ke nnete e mapona-pona kapa leshano le iterekileng. Jwale sengodi se seng se a ngola, ke ka dilemong tsane tsa bo 1929 mane, o ngola pale o re ka letsatsi le leng ho no ho ena le batho ba babedi, ho no ho ena le nnete. Nnete o ne ntse a tsamaya, a itsamaela hara naha, a natefetswe ke letsatsi leno ho le monate, a ntse a itsamaela a le mong. Motho ena ya bitswang Nnete, ho thwe ya ha ntse a tsamaya ya ba leshano o tla ho yena o a mo atamela. Leshano a fihla a re ho yena, ho Nnete, hao Nnete na wa bona tsatsi le ke letsatsi le monate jwang? Ho thwe ka ha Nnete o na santse a tseba hore leshano ke mothonyana a taba tsa hae, a ka nnang ya ba o tla ka di-trick-nyana jwang kapa jwang. Ho thwe ya ba Nnete o sa ba skeptical nyana fela, a re butle ke mo mamele. Ya ba o sheba hodimo, o sheba letsatsi lena hore indeed ehlile ke letsatsi le monate, letsatsi le tjhabile. Ho thwe ha ba ntse ba tsamaya jwalo ntse ba iqoqela, ya ba fihla kae mo ho nang le ntho e kang letamo le leholo. Ya ba leshano o re ho Nnete, he Nnete, na wa bona na metsi a monate jwang ha? E ke motho o ka tola ka hara ona wa sesa, wa ikutlwa monate ha tsatsi lena le tjena. Ho thwe Nnete ka ha o na le skeptical ka mehla, a tseba hore leshano ke motho e leng hore o tla ka ditaba tsa hae ka nako nngwe. Ho thwe Nnete a ba nka letsoho la hae a le kenya ka metsing, a testa metsi ana hanyane fela, a re a tle a utlwe hoba leshano ke motho wa ditaba tsa hae. Ho thwe ya re Nnete ha a tshwara le yena, utlwa he metsi ana a phodile, ha tsatsi lena le tjena gore motho o ka kena wa otla maqhamu a mabedi a mararo, wa ba monate. Ho thwe ya ba leshano o tswela pele o re, wa tseba ebile nna ke ne ke nahana hore ha re sentse re le mona, now that we are here, e se re hle re kene ka metsing ka moo, ke hle re tole re be monate. Ho thwe Nnete ka ha ona sa ile a kenya letsoho a testa metsi ana, ya ba o kenya letsoho ka hara, ya ba o hlobola diphahlo tsa hae, o di beha pela letamo lena le leholo. Ya ba o kena ka metsing, o a tola jwale, o ya mane a kgutla, a ya kgutla, ya ba leshano wa utlwa ho bang, ya re ha sheba fumana he motho ena ya itseng ke kena ka metsing, ha kena ka metsing, ke yane ntsa le lebopong pela letamo mane. Hore ha hetla a fumana leshano
a hlobotse diphahlo tsa hae jwale ka hae ka o tla tloha a kena ka metsing fela ya ba leshano ha a kene ka metsing o nka diphahlo tsena tsa nnete o a di apara ha qeta o qela ho lotho wa fohla nnete jwale ke eo a sesa a atamela pela lebopo hela leshano butle ka phahlo tsa ka he butle motho wa morena ka phahlo tsa ka o baleha ka phahlo tsa ka molato ho etsahala jwang ho thia ba leshano o qetse ho lotho ke ane a dikela kwana nnete a fihla a hlahella a ema pela lebopo la letamo mona ha sheba diphahlo a fumana e hlile diphahlo tseo e leng tsaka tholo o etsa lerata ka ntle diphahlo tseo e leng tsaka ha diyo a re diphahlo tsena tse mona ke tsa motho ya bitswang leshano jwale ha di sheba a re no nke ke be ka apara ke leshano fela ke le nnete ya ba o di tlohela phahlo tsena ga se mofuta wa ka wa diphahlo tsena jwale ya ba o mapona-pona mona mo a teng o a matha le toropo ena o batlana le nnete ho thwe moshana nnete jwale ya ba o tsamaya ka hara toropo ka mona a apere jwalo ka haeka ke nnete moshana o thweng ke leshano ho thwe le ha a bua leshano mona jwale a bua the party a bua jwalo ka nnete fela yena e ntse e le leshano le ha a tsamaya mona le diphahlo tsena tsa nnete di mo tshwanela moshana ena e ka ke nnete fela e le leshano ho thwe ya ba nnete o tla mathile a le mapona-pona a botsa ka metseng mona toropong hela ha le so bone leshano mo a teng ho phahlo tsa ka batho ha ba batle le ho mamela nnete ba tsa butle tsela eo leng ka yona nnete mapona-pona tsela eo leng ka yona fela re sitwa le ho mamela you are too naked hela butle taba tsa ka di tjena ke mapona-pona tjena ya batho tse ba re ho hang ha re batle ho utlwa letho la hao nnete tsela eo leng ka yona ba bang ba bile ba halefa ba re fela ka nnete o tile o tsamaya motseng mo o le naked o le tje o tsotse ya ba nnete o le ka ho hlalosa ditaba tsa batho ba morena ke kopa le mmamele ya ba setjhaba ho hang se re ha re batle ho tlatla mamela wena nnete ha fela o tsotse o le tjena o le mapona-pona ha e qetedisa ntho ena e ntseng ke ithuta yona ene ke ithuta ka yona mona ke e bala empa jwale se ka e nyameletse ke batla ke o balle yona mona mo e ngotsweng ka mantswe a senyesemane mo e fihlang o re in any case the world was not interested to listen to or to entertain the truth as naked as it is. Ho thwe ya ba setjhaba sa mona ho hang is not harboring ho mamela nnete le hore na o re bothata bo hokae le hore na taba tsa hae di kae ya ba batho jwale ba shebane le leshano hoba mono mo a teng o tsamaya jwalo ka nnete o bua jwalo ka nnete o shebahala jwalo ka nnete ebile he satisfies the needs of the community hobane batho ha ba batle ho mamela nnete ke pale nthwena bana beso empa ke pale e buang le rona ka the reality yeo re shebaneng le yona lefatsheng mona ya hore ha e le nnete batho bona ha ba batle ho e mamela haholo ha e tla e le ka tsela ena eo e leng ka yona e sa apara e le mapona-pona thuto ya rona tsatsing lena e botsa ntho e bonolo fela e re na wena mmuhi wena o kgetha ho mamela le ho latela nnete e tsotse le mapona-pona e le jwalo kapa o kampa wa latela wa mamela leshano le apesitsweng le sugar coat-uweng jwalo ka haeka ke nnete na hobane le kentse jushi le diakgetse le felletse ebile ha o le sheba eka ke nnete fela ka hare e le leshano
ke potso eo ke batlang re ipotse yona letsatsing lena. Mme mohi ha re qala ke batla ho biletsa ka mona ka dijong tsa rona le wena tse bitswang Bebele, re ke re ithute ka botebo hanyane ka ditaba tsena tsa leshano le sugar coat-uweng kapo leshano le ho thweng le convenient, kore leo motho ha o le sheba o bona hore le na le kgahla mahlo versus nnete e hlahang e le jwalo. Re ke re nke ditaba tsa rona bukeng ya Mareka, mo thweng ke Mareka kgaolo ke ya botshelela. Tate Seiso ke tshepa o ntse ngola ka mono mogolo wa ka, buka ke ya Mareka kgaolo ke ya botshelela. Ke batla re tle re qale mane mo e reng temana ya 17, Matthew chapter 6 verse 17, re tla e bala re ntse re tlola jwalo ho fihlela re ba re fihla ho bo 28 mane. Jwale mona mo re leng teng ho bua ka Morena Jesu, ho thwe Morena Jesu o ntse a ruta, jwale ho thwe ba profeta mona ya ba motho yo thweng ke Herod, o re he motho yona a ruta jwalo ka Johanne, banna Johanne a shwele. Jwale ke batla re qale ho 17. Jwale 17 e re hobane Herota yeo o ne a rometse batho ho tshwara Johanne, mme o ne a mo tlamile teronkong ka baka la Herodias mosadi wa Filipi ngwanabo, hobane yeo Herota o ne a mo nyetse. Athe Johanne ke verse 18 e re athe Johanne a o ne a itse ho Herota, ha ho lokele ebe o ba le mosadi eo wa ngwaneno a se wa hao. Herodias o ne a hloile Johanne ka lebaka leo la hore ebe Johanne o dule a bua ditaba tsena tsa nnete. Ho thwe hobane Herota o ne a tshaba Johanne, a mo tseba hobane ke monna ya lokileng ya halalelang, o ne a mo sireletsa, a be a etse hore a etse ntho tse ngata ha mo utlwile. So Herota o na mamela Johanne a na le ho utlwa ditaba tsa hae, a rate le ho nna a mo utlwa. Ho thwe Herota o na rata le hore a nne a utlwe monna enwa Johanne. Ka verse 21 e re empa ka tsatsi le leng leo Herota a etsetse mahosana a hae mokete wa balaodi ba sekete. Ke tswele pele ka ho e bua fela hore ya ha entse mokete o jwalo, ho thwe moradi wa Herodias enwa eo e leng mosadi, e se e le mosadi wa Herota, ho thwe yaba o a jaifa jwale o etsa monyakwe, ntho tse monate, ntse ke bala temana tseno ho ya tlase wena o ka di sheba. Ho thwe yaba Herota o natefelwa ke ho sheba motantsho wa ngwanana enwa moradi wa Herodias, hore yaba o ya ho moradi enwa wa Herodias hore ka tsela eo o tshwereng ka yona o jwetse o lokelwa ke moputso, mme nka o fa moputso ofe kapa ofe o ratang up until half ya mmuso wa ka eo e kopang fela, wena njwetse fela na o batlang, le half ya mmuso wa ka nka e bolela, nka o nea yona. Ho thwe yaba moradi eno wa Herodias wa matha o ya ho mmae, o fihla re mama, ho thwe nka fumana eng kapa eng e ke e batlang ho fihla halofo ya mmuso ona, ke kope eng? Ho thwe yaba Herodias o re kopa hloho ya Johanne ka mokeke. Kopa hloho ya mang? Ya Johanne ele ya toronkong ka mokeke. Verse 26 o re yaba morena o swaba haholo, morena Herota, hoba ona sa nahana ke ntho ba ka e batlang ena, ampa a tshaba ho hana ho yena ka baka la kano ya hae le ba dutseng dijong le bone. Ke verse 26. Verse 27 o a phakisa a roma mohlabadi a mo laela ho tlisa hloho ya Johanne ka mokeke, mme eo a kgaola hloho ya Johanne a fela a e tlisa ka mokeke. Morena Modimo a hlonolofatse thuto ya letsatsi lena, amen. Mohi ye motle, mona re shebane le pale ya batho ba bararo. Re shebane le pale ya Johanne moo le bophelo ba hae bo fellang teng. Re shebane le pale ya motho ya bitswang Herodias, re shebane le motho ya bitswang Herota ko wa boraro.
Jwale pale ena e re hlalosetsa tholo ka ntle. Pale ena e re hlalosetsa hore Herodias ha ile hantle e ne ile mosadi wa Filipi. Ho thwe Filipi e ne e le ngwanabo Heroda. Jwale Heroda ka matla le makoko a banka mosadi wa ngwanabo Filipi a mo etsa mosadi wa hae. Ho thwe ya ba Yohanne o tla ho bona ba le babedi o fihla ba bolella hore lenyalo lena leo le le thehang mona ke lenyalo la leshano, ha se lenyalo la nnete ke la pakeng la Herodias le Filipi. Hona ho lo phelang ke leshano. Ho thwe ka lebaka lona lena Herodias o ne a hloile nnete ena a bile a hloile le motho a e buang ka pelo ya hae yohle. Ho thwe Herodias o ne a hloile nnete ena e tswang molomong wa Yohanne. Kore o tlo bona hore motho ena o ne a hloile nnete. O ne a hloile ho fihlela moo ilare ha moradi ya hae ho so thwe a ka fuwa eng kapa eng lefatshe mona le halofo ya mmuso, yaba o lelekisa fela hore a tle a tlose ntho yane ya e hloileng ka ho fetisisa e leng Yohanne le nnete tsa hae, silencing the truth. Hoba Yohanne o na dula a ba bolella nnete jwalo. Jwale bona ba ne ba batla ho dula ba ntse ba phela leshano lena la bona. Ka nqa nngwe re bona motho ye mong eo thweng ke Heroda. Yena ho thwe hakakang o ne a sa hloya leshano, hoba o ne a sa hloya nnete, hobane o ne a rata ho mamela Yohanne, o ne bile a etsa dintho tseo Yohanne a di bolelang ka nako nngwe a mo mamela. Fela ho thwe the truth was inconvenient ho yena, hoba jwale ne tlo mo qadisa dintho morao, ne tlo mo etsa jwang, hore motho yena o na iphapanyetsa nnete. Re na le batho ba babedi, Herodias ya hloile nnete, re na le Heroda ya hloile nnete. Jwale nnete e tshwerwe ke motho a bitswang Yohanne. Ho thwe bobedi ba bona qetellong ya letsatsi, bobedi ba qeteletse le bona ba madi matsohong ba bolaile Yohanne. Ha ke fihla mona mohing, jwale ke tlehle ke hlake ka mokgwa o tsitsitseng hore wa hlokomela hore na o hloile nnete kapa hore na o iphapanyetsa nnete fela, o phela leshano. Bobedi dintho tseno, they will lead you to the same end. Qetello ya Heroda le Herodias ile ya ba e tshwanang. Ebile ya Heroda ile ya ba worse, ba Heroda o ile a qala ho sulafallwa nako eo so thwe ke batla hloho ya Yohanne hona tjena ka mokeke, ya ba ya ba o sulafalletswe. Hobane nako ena kaofela it was inconvenient, ko ho no bonahala e le ntho e thata ho yena hore a mamele puo ya Yohanne, a hlale mosadi eno a mo siye. Ampa kgetha hore e re ke nne ke phele leshano hanyane, nnete enana ke tla nne ke e bone fela, ke ske ka go a se le hore ke e hloile fela, nnete ena gore ke tla leka ho balance fela. Qetellong hore a se mamele nnete kapa ho iphapanyetsa nnete, o qeteletse e utlwisitse dina le ditlamorao tse tshwanang le tsa motho ya hloileng nnete e leng Herodias. Pheletso ya bona bobedi ile ya ba pheletso e mahlonoko, hobane re a tseba hore ile tla re ka mmuso ha morena Modimo a etla ka maru, ke ba tla fumana mmuso kapo kahlolo ya ho tsuba. Fela bobedi ba bona ba ne ba sa phele, ba sa batle nnete yeo Yohanne a neng a e bolela, e hlakileng, e topileng, e mapona-pona, e tsotseng. Ba batla hore ba phele a convenient lie. Jwale ke batla mmohi re fete le wena re ye bukeng ya ba Thessalonike ba bobedi, kgaolo ke ya bobedi. Jwale morena Modimo a tla tswele pele a re hlalosetse hona ha fela o ntso o tswela pele o iphapanyetsa nnete, o batla ho phela leshano kapa o batla ho latela leshano, na Modimo o etsa jwang? Taba tsena di fumaneha bukeng ya ba Thessalonike ba bobedi, 2 Thessalonians
chapter 2 verse 8. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Ke fumaneha mono ke moo ho buang Paulus a bua le Bathesalonika o re mme ke moo ho tla hlaha molotsana ho bua Paulus ho tla hlaha molotsana eo morena a tlang ho mo fedisa ka moya wa molomo wa hae. Bathesalonika ke ho ba bobedi Kgaolo Bathesalonika ke ba bobedi Kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 8 ha ke tsebe na ntate se iso ntsa e fumana moo ho thwe mme ke moo ho tla hlaha molotsana eo morena a tlang ho mo fedisa ka moya wa molomo wa hae mme o tla mo timetsa ka ponahalo ya ho hlaha ha hae. Ha re ye verse 9 e re ke lekanya eo ho tla ha hae e leng ka tshebetso ya Satane ka matla ohle le ka dipontsho le ka mehlolo le ya bohata. Verse 10 sheba ela verse 10 hloko mohiye motle. Verse 10 e re le ka thetso yohle ya bokgopo ya ho ba tibelang hobane re bale mona qetellong hobane ha ba ka ba amohela lerato la ho rata nnete ba tle ba bolokehe. Jwale modimo hore hobane ha ba ka ba amohela nnete ba e rata hore ba bolokehe ha re ye verse 11 e re ke ka baka leo modimo o tlang ho ba romella moya wa thetso o sebetsang ka matla ba tle ba dumele bohata hore ho tle ho ahlole bohle ba sa kang ba dumela nnete ba mpa ba thabetse bokgopo. Modimo mona o a hlalosa hore ha fela o ntso o tswela pele o hana nnete nnete e ntse e bewa ka pela hao nnete e ntse e presentwa ho wena o ntso o bolellwa nnete ho na le nako e nngwe eo morena modimo a tla tlotsa nnete ena a e dumelle e tlowe jwalo ka ha Johanne a ile a dumellwa hore a shwe nnete ena e nentseng e ba bolella ditaba tsena e ba dumella hore ba sokolohe e tlowe jwale a ba romelle thetso. Nnete morena modimo hore jwale o tla o romella leshano jwale o rate leshano hobane le sugar coat-uwe le apere betere le sena mapona-pona le bua jwalo ka nnete fela ka hare ka mona e le leshano shano ho tjho morena modimo hore ha o hana ho dumela nnete ke ntse ke bua le wena kgafetsa o ntso o hana ke tla o tlohella jwale ke o nehelle thetsong ena eo o e rata. Ha re sheba bukeng ya Mateo kgaolo ya 24 mane moo morena Jesu a buang ka ho tla ha hae ha bobedi o tla hlokomela ntho ya pele eo a re etsang warn about. Ha bua ka ho tla ha bobedi mona ha ba rutwa ba hae ba re tla tseba jwang hore nako ya hao ya ho tla e se e atametse le ho le bofelo ba lefatshe. Ntho ya pele ho Mateo 24 mono ha morena Jesu a rabela ha re shebele wena mmohi o tla bona mohlang ho thwe ha re qala ho 24 mono o re itse ke verse 3 itse hobane a dule thabeng ya mehlago barutwa ba hae ba tla ho yena ba notshi ba re ho yena re bolelle nako ya taba tseo. Jesu a arabela ke verse 4 ya chapter 24 verse 4 ya teng re Jesu a araba a re iponeleng letle le seke la thetswa ke motho. Morena Jesu ha a tloha a bua ka taba tsa bofelo ba lefatshe o hlalosa fela hore ntho e kgolo e tla be le teng ka nako ya bofelo ba lefatshe ene re phelang ho yona e tla be le thetso le hlokomele thetso. Mme re badile ho Bathesalonika mane hore morena modimo o a boletsa hore ha le ntse le hana ho amohela nnete yena eo ke lefang yona thetso eno e tla e fihla e le apesa le dumelle e be e fetohe nnete dikelellong tsa lona fela ntse le tseba hore ke leshaha. Potso eo re e botsang motsheareng ona wa mantsibuya wa letsatsi ke hore na wena mmuhi o kgetha nnete yeo e ntse e le mapona-pona e tsotse e le jwalo kapo o ka mpa wa kgetha ho mamela leshano hobane le sugar coated le jushile le iterekile na.
ho thwe ke utlwile ho thwe ka wa mona ho thwe le tshwere style ana ho thwe le entsewang le tshwere moswenko o metsi shano le moswenko le swag hobane leshano le swag nnete e le mapona-pona e tla e le jwalo o tla kgetha leshano na jwalo ka batho ba lefatshe le ntho e ke batlang ho tswa ho yona mohi e motle ke hore unfortunately the bulk of our people setjhaba lefatshe mona se inehelletse hore se dumele leshano hobane nnete is inconvenient hore na re bua ka ditaba tsa COVID, hore na re bua ka ditaba tsa vaccine, hore na re bua ka ditaba tsa Russia le Ukraine, kapo re bua ka ditaba tsa ho tla ha bobedi ya Morena Jesu, kapo re bua ka ditaba tsa Bibele tsa Sabata kapo tsa melao e 10. Nnete e dula e ntse e le teng ka dinako tsohle, fela many a time ba bangata re ikwala ditsebe ha re sheba nnete ena e le jwalo e le posho e sa tena hobane it is inconvenient to follow the truth. Empa ke tla ho wena mohi e motle tsatsing lena ke re it is possible ka matla a Morena Modimo ho kgetha nnete. E re ke o etsetse pale e kgutshwanyane ke nahana re sana le nakonyana e kang bo 15 minutes ke o etse pale e kgutshwanyane ya ye mong wa baena ba ka metswalle ya ka ya ileng a kgetha ho kgetha nnete as inconvenient as it was hodima leshano. Ke motswalle wa ka ka nako e nngwe o ne a le sekolong se seholo sa setjhaba National University of Lesotho a ntse a ithuta ka dintho tse ngata ka dibuka ka library ya ha kena ka library ya bateana le buka e nngwe e buang ka the prophecies of Daniel le di prophecies tsa Revelation tsa tshenolo ya ka ha e tloa fela ya be sentse mo bolella ka letsatsi la khumamelo le nepahetseng e leng sabata e halalelang eo re buang ka yona mehlena e be sentse mo bolella ka ho tlohela ho khumamela ditshwantsho e be sentse mo bolella ka ho tlohela ho rapela ho motho e be se mo bolella ka hore na pholoho le tumelo di kopana jwang ya re ha itsheba enwa motswalle wa ka a fumana hore tumelo eo a e dumetseng ho tloha sa le monyane ya phetseng le yona ya hotseng ka yona e hanana le ditaba tsena tse nnete e buang ka tsona e mo shebisang tsona o mpolella hore ya ba o hlakana hloho ena ke nnete ke ena o nkile buka ena o e bala le Bebele o di matahanya tjena buka ena ha e bua e ntse e bua le Bebele e bua le Bebele ha sheba ya kereke mo fumana ntho tsane tseo buka ena le Bebele di ntseng di wona about ke tsena di etsahala ka kerekeng e ke yang ho yona ke ntse ke ya kerekeng ka disontaha ke ntse ke etsa ke khumamela ditshwantsho ke ntse ke rapela motho ke ntse ke metareng ya motho ke ntse ke etsa jwang dintho tsena di a hanana le nnete ntse ke ithuta yona jwale hore hloho ena ya hlanya le ho feta ya ba o tlohella ho ya kerekeng o efe kapa efe jwale ha mpolella motho ena o re ya ba o nka ntho e isang ho selemo a sa etse letho ho fihlela a re jwale bodumedi ba ka le kamano ya ka le Morena Modimo is now being jeopardized o re a ba kgetha ho kgutlela kerekeng yane ya habo ya kgale ya pele yene bile mo hodisitse bile mo kentse le sekolo ho thwe ya ba ha ya ka mono o ha kgutlela hape a fumana ntho tsa ntse di tswella pele shano lona le ntseng ke le thibelo ntse le lona le o tla hlela o hlalosetse motho eno motswalle wa ka hore it was very inconvenient ho yena ha qeta ha etsa qeto a ipolella hore ke fetohela ntho tsena tse ntse ke di etsa ke latela nnete ena e ntjha eo qetang ho e tseba ya sabata leng mme wa hae o ile ba mo halefela ha bohloko a re ngwanaka kereke ye o e tswang e le yone e o hodisitseng e o kentse sekolo dilemo tse kaofela o so re kereke ha ya tshwara nneteng ya ba hore mme wa ka nnete e seng ke e tshwere ke o bolelle ha ke kgone ho iphapanyetseha it is possible to follow the truth as inconvenient as it is yaba in the short term o qabana le batswadi ba hae o qabana le metswalle ya hae o qabana le ba bang ba habo hobane jwale a se a furaletse taba tsa ntsa pele a latela nnete empa in the long term ila ba ditlamorao tse hantle hobane ba ile ba qetella ba utlwisisitse nnete ena yeo a seng a e latela mme o ntse a tswela pele ho ba ruta yona it is possible to follow the truth
empa kgetho e dula ho wena mmohi hore na o tla dula comfortably o ntso o mametse leshano leno kapa o ikwetse ditsebe o dutse leshanong mono fela nnete o ntso o e bona e le ena. Ke tla ho wena tsatsi lena mmohi e motle ke o bolella seo ka nnang o sontso o se tseba hore kanale ena ya Sesotho Sermons and Programs eo re leng ho yona eo o e shebileng, morero wa rona beke le beke ke ho tlisetsa tsona dinnete tsena. Di le mapona-pona di le jwalo, di tsotsi di le jwalo, as inconvenient as they are. Ditlamorao tsa tsona at the end of the day, I can promise you hore ke ditlamorao tse tla ba ntle. In the short term, it will look inconvenient ho wena hore jwale ntho tseo no di etsa ka Sabata ha o sa kgona ho di etsa, o no gembola motho wa morena, motho a teng o no ithatela mothamahane, o no rata le eng. In the short term e tla ka wa lahlehelwa, empa dinnete tsena ngwana mme tse mapona-pona tse tsotsing tse tupileng tsena o tla ithabela ho morena Modimo ha o ka di latela wa di sala morao. Kgetho e ho wena mmohi. Ha ke tla ho tla kwala ditaba tsena, ke batla ho le hopotsa batho ba babedi ba bitswang Atama le Efa, bao ileng ya re ha Modimo a qeta ho ba beha serapeng sa Etene, ya ba o ba bolella nnete e tsotse e tupile le jwalo hore if you eat of this tree that is in the middle of the garden, ha le ja ditholwana tsa sefate sena se ka hare ho tshimo ena, le tla shwa shwi. Motswalla ka ntate Ndefu Makgetha o a re ha le no shwa fela le tla shwa shwi, you will surely die. Yaba Atama le Efa ba ikgethela ho se latele nnete ena yeo e tupileng e tsotse le mapona-pona, yaba ba mamela motho a tlang e le diabolosi e le Satane a tla sugarcoat-ile leshano a ntse re no, ha ona ho shwa mona, le tla tshwana le Modimo. Modimo mpa fela sa batle ha le tshwana le yena, ha le ka ja ntho ena ke monyaka fela mahlo a lona a tla buleha, le tla tshwana le yena. Yaba ba sheba nnete ya Modimo e tla ele mapona-pona e tsotse e tupile, ba sheba leshano lena la monna enwa wa sehahabi le ba bolelang hore ba tla ba bohlale mahlo a re jwale ba ipona jwale ba smart jwale ba re no, re tla tsitsa ho shano le. Yaba ba ya ho tholwana yona yane eo Modimo a ba hlaloseditseng hantle hore ha ba ka e ja ba tla shwa, yaba ditlamorao tsa teng e ba tseo Modimo a buileng ka tsona. A qala pele ba ba tebela tshimolohong hobane they will now be eternal sinners ha ba ka dula mono. Mme letsatsing lena re ntse re shwa, batho ntse ba shwa tje ka lebaka la hore ebe ba ile ba kgetha ho tlohella ho se mamele nnete hobane it was inconvenient. Hobane nnete e ne e sa re ho bona ba tla ba bohlale, nnete e ne e re ho bona they will die. Yaba ba ikgethela hore ba mamele motho a re you will be like gods, le tla tshwana le Modimo kapo medingwana. Ke ditaba tseo re leng ho tsona lefatsheng lena mohi e motle, ha re shebane le nnete ya Modimo e ka Bibeleng, re shebana le ditaba tseo re di balang ho monne a bitswang Wikipedia, re monne a bitswang BBC, le monne a bitswang CNN, le monne a bitswang SABC, le monne a bitswang My Friend, le monne a bitswang WhatsApp, le monne a bitswang Telegram, le monne a bitswang Instagram, ba re bolella a convenient lies. Ebe re ipolella hore it is too inconvenient ho tsitsa nneteng ya morena Modimo. Potso eo re e botsang motsheareng wa letsatsi lena mantsibuya mohi ke e bonolo fela, na o tla tsepama nneteng ya morena Modimo ye posho ye hlobotseng e tsitsitseng ye jwalo, kapa o tla kgetha ho ya leshanong le sugarcoat-weng? Kgetho e wena moo. Ha re qetela ke batla re qetele ka ntho e nngwe mona eo ba bangata ba sekebeng ba e tsebe ba botse ka yona, moo ho buang ka hore ho na le sebe mona seo morena Modimo a reng sebe se teng mona se sa tshwarelweng, ho thwe ke the sin against the Holy Spirit.
Bibele re sebe against the Holy Spirit ke sebe se sa tshwareleng. Ba bangata ba ipotse ba re ha o mokana modimo wa tshwarela ntho tse kaofela ha a fihla mo ebe ho hang o ka etsa sebe against Jesus against mang fela ha o fihla ho the Holy Spirit mo modimo o hana o tshwarela. Ebe ke re e batla re hlalose ntho eno mme tlhaloso ya teng ka bokgutshwanyane ha re e qetela e bonolo hobane nnete ke hore ntho e dulang e jwetsa motho hore a etse repent a tlohe tseleng tse fosahetseng leshanong a ye nneteng. Ntho e tsitsisang motho nneteng ke moya o halalelang. Ntwane, that small voice in your head, at the back of your voice, at the back of your head, e dulang e o jwetsa hore nthwena ha ya nepahala, nthwena ha ya nepahala. Ke moya o halalelang o dula a o nyenyeletsa hore o fetohe o ye nneteng e lokileng. Jwale the sin against the Holy Spirit e hlaloseha ka hore ha motho eba nnete o ntse a e bala, nnete o ntse a e rutwa, nnete o ntse a e bona, fela moya o halalelang moya o halalelang e ntse o mo jwetsa o mo supisa nnete fela motho ena o ntse a phela sebeng o ntse a phela mona moo ho sa nepahaleng moo leng inconvenient. Ho thwe as usual that small voice in your head o tla utlwa se le qala ho ba lenyane ntse le nyenyefala ho fihlela o so sa lukwe, not because the Holy Spirit has stopped talking to you, empa hobane wena o so o ikwaetse ditsebe o so ikwetse ditsebe o so sa utlwe moya o halalelang ha bua le wena. Mme ho ile nnete ke hore because you cannot now be directed to repent kapo ho fetoha ho kopa tshwarelo ho ya nneteng, nnete ke hore o so ikwalletse tsela e le nngwe fela e isang mohaung repentance. Hoba modimo yena o tla ba ntse o emetse hore ha o ka kopa tshwarelo wa fetoha and repent o tla o tshwarela. Fela nthwane e o kgannelang hore o fetohe o tlohe leshanong o ye nneteng o so e tibile ha o sa e utlwa e leng the Holy Spirit, ke ntho eo thweng ke sin against the Holy Spirit. And therefore because you can't hear that voice of the Holy Spirit, you can't repent. If you can't repent, God cannot forgive you and you cannot be saved. Ka ho modimo a keke a o tshwarela ka sebe sa the Holy Spirit against the Holy Spirit. Ka mo se hlaloswang ka teng mo ye motle ntho tsena kaofela di ntse di tla ho ntho e le nngwe fela kgetho ke ya hao. Nnete ke ena re tshwere ka mona ebile re bua ka yona beke le beke. Leshano ke lena o shebane le lona le teng le tletse lefatshe lena le tletse TV ya hao le tletse internet dintho tsohle ene le convenient le bile le sugar coat le shebahala hantle. Kgetho e ho wena mohi e motle hore na o tla kgetha ho mamela nnete ye tupileng e tsotseng kapa o tla itumella hore le wena o ipate mahlo jwalo ka setjhaba sane sa pale ya diqalileng ka yona se neng se sa batle ho utlwa letho la nnete hobane nnete e tupile haholo e tsotse haholo e le mapona-pona. Mme pheletso ya hao go bontsha hore o tla qetella jwale o inehelletse leshano lena le sugar coated. Kgetho e ho wena mohi e motle. Ke se ke rapella wena mohi ke rapella le bohle ba tlang ho mamela ba shebella ditaba tsena at a later stage hore e se e ka le ka etsa kgetho e nepahetseng la kgetha nnete ho sa tsotelle na inconvenient ha kae ho sa tsotelle hore na e mapona-pona ha kae ho sa tsotelle hore na e bonahala e hlaba ha kae in the short term e re arohanya le bao re ba ratang ha kae in the short term. Ke a o netefaletsa hore in the long term you will reap the benefits. Morena modimo a o hlonolofatse. That is so. Mokwena motle re a leboha haholo ka molaetsa ono o re go fumaneng mme ke lemoha fela hle mokwena e motle hore e fuwe ditaba mona ke me le tshabisa Queen le go thori o re ikopa tataiso ya moya o halelang ke maikutlo a yano mme dikeledi Letete ena hore Lord help us make a right choice mme hape a ebe hape hore ka Sotho mohlomong re ate modimo
re thuse ho etsa dikgetho e nepahetseng. Antiane Machedi wa le kgolokwe na go fela amen. Mme ntate hle ha ke mo dipotso ka potsona dikopo tsa thapelo ntate ha e se fela hore boipiletso bona bo mme le Thabisa a bo behang ho rona hore re kope mo wa haelang empe thapelo ya rona bohle hore e se ka mo wa haelang a ka kena pelong ya e mong le e mong a re laole a tshwatse boikgomoso a heletse marako ana diabolosi a hae ya leshano ho rona mme tle re ha morena a bua jwale ka buile ka jeno re tle re mo utlwe e se re mo utlwa fela for convenience empa re tseba hore ho utlwa ntse la morena modimo e re tsisa bophelo bo sa feleng o ka telo tsa hae ba ke sana tsena di tla ka thusa hore ha morao re tle re fana moputso o go bohle go lebeletseng e le go phela go sa feleng. So ntate ka o jwala hle re lebile haholo wa bui le a tseba bile ka mehla ge ke kgale rata re a tseba hore program ena ba atleha ha le siyo mme re leboha ha ntse le tswela pele ho hasa ho fara ka dimemo hore batho ba ka nako ena ba thetsebe ba atamele dikanele tsena tsa rona mohlomong na ba sa kgona ho kena jwale batho ha morao re tla o tisa mmu ya rate ha hore ntate modimo o sa entse mohlolo moholo re bone hore ka bonyane ka beke batho ba fetang sekete ga ba fihlela ka program ena mme tabena ha e nyane haholo rona ka eta kokobetsa ge le moifo wa Solution Programs mme ka o shora hle mmu ya rate anye ge rapela hore tswela pele ba le rona tswela pele go rapella di teng tse kgolo tse batla o di fihlela empa ke ga di fihlela ntle le tshehetso ya hao ge ke ga di fihlela ntle le mora modimo a be teng hore fa matla hore taba tsena re di fihlela e le hore nnete ena re reng re batla e fano e sa tswakwa bohle batla e fumane mohlomong ka dipuo tse ding ha e Sesotho fela mohlomong ka dipuo tse ding hape tse lefatsheng kwano ba nnete re batla e fihlela motho e mong le mong empa he le mora modimo yena ke molu wa dinako mme ka nnete tabena me le Thabisa ke eno mo re fana ka comment ya o ketela mo no hore e le tsamaya kwa leshano tate ya mahodimo tabena e hle me le Thabisa ke nnete hore e hle ha fa ntse a le marakwana eo ga ikhaela ngona a bo kira ke a letswele a batswadi ba rona a eng ya moratu wa rona re tseba gore nnete ke ntho e personal nnete ke ntho ya motho ka o mong mme go tswa wena wa ya moela ka poya hana mme hle mogolo wa ka o tshowa hle nka kopa hore ka kgola ka mo ke fana ka mantsa se maka e fela o tlo rapelle ntate mme o rapelle mmui wa program ena hore hohle mo ateng a ka tse kgethana paetseng mme a tla emela nnete ya mora modimo o sa natse ona lefatshe le ka petsoha mahodimo a ka wela empa nnete ya mora modimo ana go ke la ge emele e le go ga Kriste a tla re nke a re ise mmusong wa legodimo e leng o bohle ga batla wa ka go teng mme ka te kopa go ke nka monyetla wa ntate ke le boya moifo ohle wa Solution Programs ke ka bua ka wena ntate ya teng ka jeno go sebeletsa Ntate Thapelo Letete ke le boya ba holo ba ka wa bedi ntate moholo kwanta le morifi ntate Moribe le Thapa ba teng ka mo ka mane ka dithapelo tsa bona ka tshehetso tsa bona ge ba le bona mme ge le bohle malapa ohle a rona tsa re tsheheditse hore ebe re ntse re na le matlana hore re tswele pele ka mosebetsi ona mme he ka o shoro hle ke kopa ntate o etse mantswe a thapelo ka o shoro ntate ebe re se re fihla qetelong ya program ya ka jeno ha re ina biseng dihloho thapelong ntate wa mehauhelo ntate ya matla ohle ntate wa morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste ntate ya halalang ke gona bana re le bana ba hao re tlile ka pele ho wena hobane re batla ho tlatlanyanya dinnete tseo go tshwaretseng tsona ntate leshano leo diabolosi a le hasang a re tlatsang ditsebe ka lona letsatsi le letsatsi Jehova le lengata ho ka nako nngwe re seng re sa tsebe go kgetholla hore na nnete ke efe leshano ke lefeng empa re a o kopa ntate halelang hore o ko be le mohau go rona o ko re bule mahlo o se ke wa re tlisetsa leshano leno le tlang hore tlatsa ditsebe le mahlo a rona o re thuse
hore ka lentswe la hao la Bebele, ka dinnete tsa hao tse o dulang o re fa tsona letsatsi le letsatsi, we may be able to discern between the truth and lies. Re sebedise nnete ya hao hore e kgetholle pakeng tsa ho e leng nnete le ho e leng leshano. Tsena ntate re di kopa re tshepile lebitso le matla la Morena le Mmoloki wa rona ya tlang haufinyane. Amen. Amen. Mme mo ya ratang ya ka o shohle re tla fihla pheletsong ya kgaso ya kajeno, mme ya ga salang hantle ke yena Seiso wa Mokuditi motong e motona, mme re he sala hantle o fihlela kopana moifo o mong hape bekeng e tlang ha ebe kgotso. Hayate kgotso.